Sugrađanin Pera Blažić bavi se golubarstvom od svoje 7. godine, a u svojoj kolekciji ima lahore, brnske gušane, indijske lepezane i segedinske srcaste golubove poznatije kao hercle. Kako kaže, zarade na uzgajanju ovih životinja odavno nema, pa se iz ljubavi bavi golubarstvom. To je hobi koji meni je dovoljno sami sebe da hranim i ništa drugo. Čovjek uživa u njih, na kraju krajeva treba to voleti. Ako ga ne voliš i nemaš strpljenja, nema od golubarenja ništa, kao i u svakom hobiju. Tako da od neke zarade nema tog lema. Blažić dodaje da uz raznovrsnu hranu golubovi ne predstavljaju veliki trošak, pa za 25 do 30 parova potrebno je izdvojiti od 10 do 15 hiljada dinara na godišnjem nivou, a prodajom golubova, koja je inače slaba, mogu barem da se pokriju ovi izdaci. Blažić se požalio da nema mnogo mladih odgajivača od kada su računari postala svakodnevna zanimacija mahom omladine. Prema njegovom mišljenju, veća promocija golubarstva je neophodna. Izložbe se održavaju, ali ja gledam i moj ljubimac, beogradsku emisiju, to je uglavnom psi. Onaj večito izložba pasa, svi rasa i to je to. Niti posete golubare, može da poseti kući, pa da snimi ili da kad su izložbe ili neke bilo koja manifestacija pa bude golubovi tamo da se to snimi, da se reklamira malo, da se objašnjava. Međutim to ništa, sad ostalo je, svelo se na kinologiju i gotovo. Cene se kreću od 5 do 50 evra po komadu u zavisnosti od rasa i kvaliteta, a zbog većeg interesovanja i zarade, znatan broj golubara odustao je od uzgajanja ovih ptica i počeo da se bavi uzgojem i prodajom papagaja, čija cena može dostići i 500 evra po jedincu.